ديالنا. vas-y. دونك اقلاغ مسا ملكة عربي ستون اكريفان. دونك العسلة ما ينس كتسم زوالو تغيد الساول باش اديكي C'est هنا sûr, غداوي comment ça? ولا فكاش حاجة. فوالا صواد غور مداشي في تبغي هذا غيداوي اون بلوس اون بلوس لي سيغونيا كي سوالي لونفيرونمون تروحو تسوي عين تمورث اما كي سوالي لونفيرونمون غورنا بارابور غور وندنا. Eh ben, ce qui dit vrai, là, ça fait mal au cœur. Oui. Ça fait mal au cœur quand mon coup avait du mal de c'est-à-dire c'est de pire en pire. Oui, Je parle de l'environnement. Hein. وي وي ماشي دايره زرب خاطر ما تقمض pas sur dossier راه تمور. On remarque très vite, on remarque la différence. وي 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 ما تشكاش تتجد راه تستفلط. Et ça s'empire d'année en année. بصح Ça tape aux yeux. ماشي دايره اللي في بنادم زعما on va mettre des œillères. سنين ولا لان on n'a rien remarqué خاطرك ça se remarque. Ça se remarque et ça se remarque très fort. Il y a un contraste entre les villages, l'intérieur des villages, شبحن. Il y a une compétition قال les villages قاعدة شبحنتن مي هاد فوض كان يتدار لي روت انتركومونال اتسيتيرا كلشي مسخ. سي با نورمال اش وقفك. Ce n'est pas normal justement. إلا كنحمل أنت الدرت نسنا لا حمل الفير الدرت. Oui. Par exemple, je suis de la daïra de Tigzir. Oui. La Mizrana, normalement, c'est quelque chose de très beau, c'est magnifique comme paysage. Oui, oui. Donc, tout dernier, tout dernier, كاين شويه مزغانه تدرت ناقص الشباح تزدي في داخل بالك الشمط. لكن كانت تفضل هذا فضي غزرني تشرب لي بوبيل نتاعي دايرين طقر الغاشي اتاو كساول لي بوتاي دو بيير لي كانات كي جونش لي فوسي تو سا. دونك ثدر شبحنت فكان يتدر. Ce n'est plus, on retrouve plus la même propreté. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Oui. Et quelle sera la solution le meilleur moyen? La solution, c'est la solution, c'est personnel. Hein. Oui. C'est personnel, c'est individuel. Il doit faire l'effort nécessaire باش الوسخيت الصغير. Il doit faire l'effort sur. وي الوسخيت الضقار الا قد يسينا ندار في ضقار ماشي ضقار كان. الا قد يسينا ندار في ضقار. الا قد يسينا ونكون زيك ما دينير زيك c'est pas zik tant que ça. Oui. Moi je me rappelle qu'Imma elle avait une espèce de تفتيت. Voilà. Un fût. Donc تطقر les ordures ني ménagères داخل. Oui. Mais ما قربتش راه تسرغت. Voilà, absolument. Elle brûle ce qu'il y a dedans. ايه شفيت نكوني اسمي مزيت نكوني تودرين جينيرالمون نخدم كل يوم يخدم غوزي ايمانيس اداوض اون سارتان بيريود كل يوم يروح على غوزي نص سكارتيمس مي ماشي تكون فدو على سكار ستادير هي دي بيريود فريش كاكي عندها تكشي طوح له هو ساعه قلنا كاش حاجه غادي يروح غادي يصرغ كويت الوسخ يضقر روزي النينس. شوف في تودرين وتخدمنا كتورا. ايه تعجبها شوف تخدمنا. Le faire en plus à vous donner à vous donner ça devient du fumier. Absolument. Oui. Donc ce n'est que bénéfique. Et là l'hiver c'est bien de se moderniser, c'est bien sûr que c'est bien de se moderniser. On n'a pas envie de vivre et le misérianisé et tout ça. Alhamdoulilah, les choses ont changé. Même si on a un petit peu de nostalgie. Bon, mais c'était pas confortable. Le confort il est là. Il y a quelques habitudes qu'il ne faut pas perdre. Il a
ان توكا تقسط بوذو يجي الى قدو غال وي الى قدو غال الى كل يوم دي ساو لو دي سقنا كوذو لو دي سقنا بوذو كنا قرا بوذو وي الى قد تقسط بوذو الى قدو غال رقم كل يوم دي ساو بوذو الزيت والخميس هذه صار سيزورديو سي لا سول سوليسيون ابسوليومون سي اي سينو لاويض نتواليثن هذا ديوين هادي يقلع الصباح هادي يجمع كويس اين ساعه تيضكار ومن بعد هادي يلحو دوك فريد هادي يوض دون اون اوتر كوميون كي ني با لا سيانا توالي يعني ديك فردان كوني اما رانا حار تمورث اون سون بلي غام توكارضا يتاكور لنا ندار ضكرن هادي فا عمور الوسخ هادي ضكروا يا نسا ديالنا ولا احسن لا سي مالو جي فهمتي سي مالورو سي مالورو وكينا كويس سا بوبيلات الزلط وخبيثات في الصرف وي سي تو اي با وي تو بون سي فري ان توكا لو il faut que je sais pas وي الو je ne sais pas, peut-être qu'au niveau des mairies, au niveau, il faut qu'ils fassent des sensibilisations de ce genre. Mais il faut, de toutes les manières, il l'air parce que c'est invivable là, c'est fichu quoi. C'est pour l'environnement nordique, derrière là. C'est pas. Voilà, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Il faut qu'ils apprennent à reboiser. Mais il faut que les gens apprennent à reboiser. Il faut que ça devienne un réflexe, quoi. Toujours les noyaux des fruits, tout ça, qu'ils les jettent dans la nature, ils vont repousser. Ça va, même si ça donne pas des fruits, ça va donner des arbres. Absolument. Voilà. Il faut un éveil national. Il faut un éveil national. De toutes les manières, ils n'ont rien à cirer. Ils s'en foutent. Absolument. Ils sont bien là-haut. Ils sont bien là où ils sont. Ils sont bien là. À l'échelle individuelle. Absolument. Tout simplement. Voilà. Eh ben, تنميرتي مليكة وزرا même la connexion غوري شوية mais c'est le bien mais malheureusement je reçois un signal que ça va se couper d'un moment à un autre mais de temps à autre غالدك غادي sur des thèmes culture على كويس. Merci beaucoup. Eh ben ça merci مرحبا يسم chaque fois. Voilà. Là, j'entends très très mal. Oui, c'est la connexion Mais qu'en tous les cas, un grand bonjour, un très très grand bonjour à tous qui nous écoutent là. Oui. Et puis, salam Saha lehna, surtout Saha parce qu'avec le corona, il a حذرني مثلا تحذرنا. Et tous les gens qui sont réfractaires pour les vaccins réfléchissent. C'est peut-être la seule solution. Voilà. Je suis anti-Covid, plutôt anti-vax, mais je me suis fait vacciner. Je suis anti-vax, c'est-à-dire je suis contre l'obligation. Oui. Il va obliger les autres à faire des vacciner. Oui. Mais il faut réfléchir, il faut voir le pour et le contre. Oui. Ce qui dit voilà, je me suis fait vacciner parce qu'il n'y a pas d'autre solution de toute façon. Donc il c'est peut-être la seule solution. Il faut faire confiance aux scientifiques, il faut faire confiance aux chercheurs et on n'a pas d'autre solution de toute façon. Il faut mettre une autre solution. Mais là où il y a une solution à la pour l'instant, les médecins, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Les chercheurs, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Absolument. Voilà ce que j'avais à dire au sujet du coronavirus. الصحة وين حلال هذه الشفور بي بليتو وين يكن هذه الشفور بي وين حلال طوم